ako lajkate ovaj video, sutra ujutro ćete naći potpuno novi iPhone XS ispod vašeg kreveta sa instaliranim Fortnite mobilom i naravno besplatnim Battle Passom. Tako da ljudi, vjerujte mi, obavezno lajkujte ovaj video, a sada ljudi, ajmo na novi video. Veliki pozdrav svima i dobrodošli ljudi u moj novi video na mojem kanalu. Danas ljudi konačno izlazi novi video, ali ovoga puta ljudi moji izlazi nakon dužeg vremena Fortnite video gdje ću vam ljudi pokazati nove informacije koje su došle od strane Fortnite, to jest na njihovoj stranici u vezi izlaska Fortnite za sve Android uređaje ljudi moji. Tako da ljudi, ja se iskreno nadam da ste vi spremni za ovakav video. Prije svega obavezno ljudi ostavite dole like, to jest obavezno lajkujte ovaj video i slučajno ljudi ako ovaj video bude nevjerojatno podržan, onak ljudi stvarno brutalno puno lajkova na ovom tu videu, onda ljudi naravno sutra ujutro ćete naći potpuno novi iPhone, naravno. A i naravno ljudi moji, nastavit ćemo snimati Fortnite i još mnogobrojne videe na mojem kanalu. Obavezno se subscribe-te dole na kanal ako biste voljeli reklamu u sljedećem videu, naravno live-u, te obavezno ljudi podijelite ovaj video, to jest šerite ovaj video po svim društvenim mrežama. Iskreno ljudi da vam kažem, lijepo se vrati snimanju i fakat ljudi, brutalan je osjećaj. Ljudi, vjerujte mi, nisam spremni za ovakav tu video. Prije nekih 2 do 3 tjedna na Fortnite stranici, link vam se nalazi dole u opisu ovog videa, došla je jedna obavijest, to jest jedna novost u vezi Fortnite Androida, to jest šta je to došlo novo u Fortnite Androidu, to jest šta su oni to pripremili za nas i kada otprilike bi trebao Fortnite doći da sve mobilne uređaje, pošto je još uvijek podržano za preko 80 vrsta Android uređaja. Ljudi moji, stvarno Fortnite je nevjerojatna igra, onak pokidala je. Još nešto ljudi da vam kažem, Fortnite je i dalje najpopularnija igrica na svijetu i prije nekoliko dana napravila je svjetski rekord u gaming industriji gdje je onak u jednom trenutku igralo preko 9 milijuna igrača onak diljem svijeta i to je onak najveći svjetski rekord ikada u gaming industriji koje je sama igrica napravila, a znate ljudi sami da je Fortnite stara tek godinu dana i stvarno ono što je ona napravila je fakat ljudi do jaja. Sada ljudi opet sam se malo ispričao, tako da mislim da bi polako trebali krenuti na informacije u vezi Fortnite Android. Ok ljudi, kao što možete vidjeti na vašim ekranima, ovo je prva informacija za danas, to jest ljudi, Fortnite je točnije prije nekoliko, hajmo reći prije nekoliko tjedana, to jest prije nekih 2 tjedna, objavila jednu informaciju, po meni dosta važnu informaciju. To jest kao što možete vidjeti, ovako izgleda screenshot kako to otprilike izgleda na njihovoj stranici. Tako da obavezno, prije svega, obavezno, ako mi ljudi ne vjerujete da vam se to nalazi na njihovoj stranici, da su oni to izjavili, imate ljudi link u opisu. Sve što trebate napraviti je kliknut i zapravo vidjet ćete sve te informacije koje će vama ispričati u videu. Tako da, vjerujte mi ljudi, sve je official. Ok ljudi, kao što možete vidjeti, ovo je prvi screenshot, to jest prva slika u vezi informacije, to jest kontrole. Što je to došlo novo kod kontrola, to jest upravo na Fortniteu je 6.10 update, to je 6.10 verzija Fortnite Android, gdje naravno došlo je dosta novih stvari, naravno kontrole su oni poboljšali kod svih Android uređaja i oni će pokušati u budućnosti da izbace, da se zapravo Fortnite kao i na iPhoneu može igrati na joysticku, znači na Bluetooth joysticku ili naravno na nekim drugim kontrolerima, ne znam ni ja stvarno, ali na nekim drugim kontrolerima da se zapravo može zaigrati Fortnite na vašem mobitelu, kao što je tipkovnica, kao što je joystick i tak neke stvari, što je ljudi vrlo korisno i zapravo ćete vrlo lagano doći do pobjede, a onak Fortnite Android svakim danom dolaze sve više update-ova i poboljšavaju kontrole, te naravno dodaju nove batone da nam se zapravo olakša gaming performansi, to je da nam se olakšaju, kako da vam to objasnim, kao gaming stvari, to je da možemo puno lakše pobijediti u gameu i da možemo puno lakše ciljat, igrat, trčat i to sve u isto vrijeme, što je stvarno nevjerojatno. Da ljudi, ovdje možete vidjeti najnoviju informaciju koju stvarno ljudi iskreno nisam očekivao, da će to zapravo Fortnite izbaciti za sve Android uređaje. 60 FPS-a Fortnite na našim Android uređajima će zapravo biti moguć. A ja sam to rekao prije nekoliko videa da će se zapravo, bi jako volio da se doda u 60 FPS-a. I evo ga ljudi, u budućnosti će zapravo Fortnite biti unlockan, to jest da će biti
unaprijeđen na 60 FPS-a, pošto trenutno Fortnite se može igrati na 25 i 30 FPS-a, a sami ljudi znate da razlika između 30 FPS-a i 60 FPS-a je tada zapravo čovjekovo bilo koje oko može vidjeti 60 FPS-a. 30 FPS-a i 60 FPS-a, kako da vam to objasni, najlakše je to da 30 FPS-a je puno sporija igrica, možete bez problema usporediti na YouTube-u, samo kucite 30 FPS-a vs 60 FPS-a i vidjet ćete zapravo da vam je 30 FPS-a puno sporije učitavanje sličica u sekundi nego na 60 FPS-a onak duplo sporije. Tako ljudi slobodno usporedite i 60 FPS-a će biti nevjerojatno i na svim Android uređajima, makar imali neki fakat ono loš Android uređaja, možete zapravo zaigrati Fortnite na nekim low posakama, ćete zapravo i vi moći zaigrati na 60 FPS-a i oni su obećali da ću pokušati na fakat svim mogućim Android uređajima poboljšati na tim 60 FPS-a i da naravno možemo na što boljim performansama zaigrati taj Fortnite, da zapravo razvaljujemo, kak ja to volim reći. Iskreno ljudi, da vam kažem, jako sam hypan u vezi Fortnite, to jest ja igram i dalje Fortnite, ali puno slabije nego prije, jer kad ljudi dođe 60 FPS-a, to će ljudi biti nevjerojatno, vjerujte mi ljudi, bit će do jaja. Ok, gaming performanse i naravno koji će to mobiteli biti podržani za Fortnite. Kao što ljudi možete vidjeti, slobodno vi stopirajte video i pročitajte, oni su zapravo rekli da i dalje u budućnosti oni rade da zapravo svi Android uređaji od Androida 7 i čak stari operativni sustavi Android 6, 5, 4 će zapravo moći zaigrati Fortnite, ali u skorijoj budućnosti. Znači ja mislim da se to očekuje negdje za Božić, znači u roku nekih mjesec dana, da zapravo svi još uvijek slabi uređaji koji imaju 7, 6 ili 5.0 Android, to jest slabije operativne sustave, da zapravo oni mogu zaigrati Fortnite i da zapravo konačno vidite sami da zapravo će biti velika pobjeda za njih, da zapravo oni to otkriju onak slabije performanse u vezi Fortnite i da zapravo vi isto možete zaigrati, što je stvarno nevjerojatno i oni zapravo će pokušati da smanje što više memorije, to je da zapravo smanje što više prostora da zauzima Fortnite, pošto znate da svaki dan dolazi, svaki tjedan zapravo dolazi po jedan veliki update u Fortnite Mobileu gdje oni to poboljšavaju performanse te dodavaju nove uređaje, što je stvarno ljudi nevjerojatno, kao i kod iOS-a. Wow ljudi, stvarno nevjerojatno i oni su zapravo obećali da će kroz nekoliko update-ova opet drivere i te neke stvari poboljšati i zapravo dodavati sve više mobitela i poboljšati zapravo. Ako vi imate 6. ili 7.0 Android na vašem mobitelu, vrlo je lagano ljudi pogledat, otići samo na About Phone, idete na Android i pogledate zapravo koji vam piše Android, slobodno ljudi pišite po komentarima koji uređaj imate, a ja ću vama staviti srce na vaš komentar. Zapravo ljudi, šta ja hoću time reći, to je da zapravo svi koji imate 6. ili 7.0 Android ćete u skorijoj budućnosti kroz koji tjedan možda, a možda i sutra dobiti update koji će se poboljšati na 8.0 da zapravo možete zaigrati Fortnite. I to će naravno Fortnite sve napraviti zapravo jer oni imaju partnerstvo sa svim kompanijama kao što je Samsung, LG, HTC, Huawei i još mnogobrojne firme, stvarno ljudi do jaja. I naravno ljudi, zadnja obavijest, to je zadnja informacija za danas je ta installation size ili update. To jest Fortnite je naravno igrica koja još dan danas živi, jednostavno još uvijek je najpopularnija, ali za ta installation size, to jest ta instalacijski prostor, kad vi instalirate to zauzima preko 2 GB, ovisi do vašeg uređaja. Oni su zapravo obećali da svakim tjednom oni izbace sve više downloada za sve više uređaja, što je ljudi do jaja, tako da su velike šanse da vi pokrenete Fortnite. A pisali ste mi dosta vas da sam vam zapravo pomogao u vezi instalacije Fortnite-a, a ljudi tek smo počeli sa videima, vidjet ćete zapravo šta sve sprema na kanalu, od vlogova na još mnogobrojne stvari u vezi Fortnite-a. Ljudi, vjerujte mi, niste spremni i naravno oni se trude svakim danom da zapravo se manji patch, znači se manji update-ovi u vezi Fortnite-a sadržavaju što više megabajta i da zapravo što manje prostora sadržava Fortnite, sve ukupno negdje oko 2 GB, mislim da će sve ukupno sadržavati, meni sadržava negdje oko 1.97 GB, što je poprilično ok za takvu igricu open world, tako da jako se ljudi zadovoljan što su oni to sve obećali
I kako možete ljudi vidjeti da je zapravo došao ovdje najnoviji update u Fortniteu, možete zaigrati slobodno na vašim kompjuterima. Ja upravo sad idem vidjeti 6.30 patch, food fight, slobodno ljudi, ako još uvijek niste zaigrali Fortnite, idite instalirati, imate dole instalacijski link, APK verzija Fortnite, link vam se nalazi dole u opisu ovog videa, tako ljudi slobodno bacite pogled, a i još uvijek ljudi ako niste zaigrali na vašem kompjuteru Fortnite, idite ljudi bacite pogled i obavezno zaigrate Fortnite. Igrica je zabavna, igrica je brutalna, dolazi za sve više mobilnih uređaja i svakim danom zapravo za Huawei P20 Lite bi trebalo doći vrlo uskoro i tak neki uređaji koji su malo slabiji, ali dovoljno jaki da pokrenu Fortnite na najmanje low do medium posekama. Ljudi, nevjerojatno, vjerujte mi. Pripremite se, pišite mi obavezno po komentarima koji uređaj imate, ja ću staviti vama srce na vaš komentar. Slobodno mi ljudi zapratite na Instagramu, zato što tamo me možete zapravo pitati sve moguće informacije, koji mobitel imate i zapravo hoćete li dobiti neki update da možete zaigrati konačno Fortnite. Ali ja vama kažem, najvažnije je zapravo 8.0 Android, ako ljudi to imate, sigurno ćete moći zaigrati Fortnite. Ako još uvijek ljudi nije dostupan Fortnite, piše vam device not supported, sve što ljudi trebate napraviti, to su oni objasnili, da samo imate instaliranu tu aplikaciju na vašem mobitelu i da pričekate kratko vrijeme, a možda i malo još duže vrijeme, ne znam ja, ali su oni zagarantirali ako imate tu instalacijsku APK i potrebne performanse vaših mobitela, da ćete ziher moći pokrenuti, samo im treba malo vremena da izbace za te neke vrste koji su strane, to jest koje nisu od Samsunga ili tako da ljudi, vjerujte mi, niste spremni. Još jednom ljudi, hvala što ste gledali, ostavite dole like, share i subscribe, hvala ljudi na veliko podršci i veliko srce za sve vas, obavezno bi mi puno značilo da ostavite like, share i subscribe, da što prije dođemo do 40.000 subscribera na mojem kanalu i da razvalite ovaj video sa podrškom. I da, vidimo se sutra u novom videu, do tada ljudi veliki pozdrav za sve i vidimo se, čao!